may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, awanan may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y laang kisya? Hanya ngay nga rod, katawan mo ti dakila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, ngam saan mo tingag singsingir ita? At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, no dalakid ditam amum. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo kin kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Kay nawaw, dagi jay pa iti kulam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Ken adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalauna ilang. Kas jay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadag jay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod ti kayat ko. Sika ni Kisha, husto akade? Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Adamat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit dimot. Saan kumot nga itarayan ti utang ko kat? Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kulaang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumot tan madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kulaang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Amangan no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada siyak pa'y ti kunam. Anya nga rod ti ginatang mo si Dentangay. Nangi-take out tak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga inapoy. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay nga eh. Nag-text sakmat kan ka. Kapas basak lang itay, nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mumut ko na, agluto akon. kasta agawa am ta mabisbisinak matan. Ayun gayam, imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan ta imbagak ang makabayad da iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilitay. Ay, sige maray. Adamo danum dita. Makiinom kalat ta. Sa dino tinaggapuam ay amaray. Ay, Kasla na bang banog kalaunay? ay nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam anabang banog ka. Wun nga road. Ay wun kayam.
Nagpasyudad ak idi kalman. Kahit Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka, Maray. naranaak ni Kisha nga anak mo, Maray. Ay nawaw, nakitam ni Kisha ije syudad, Maray. Wan, ngam saan kun nga inasit gan, tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problema daw, Maray. Saan nga mauawag kan kaya? Saan mo't, Maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di ataaw. Di da nga rod kaya ti agawid, Maray. Kaya da ti agabang ije syudad, ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan, madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi, madam. Kaano nga raw? Ay, ko, madam. Intun umay asabado. Sigurado ka ti dayta. Ang mga nuululbudan nakmanan. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado mo laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message sakto kan ka. Sige, madam, Agpakada akong tagtrabaho kami manin. Bye! Awag nga awag mo, dadya nga army. Apay ngamin asinong batam ti awag na. Un ata dagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tano Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da tasingirin. Anya teramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw. Apay akas tamot ten Leo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka laang, tapitsurin ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Ang mga numadlaw na nga agul-ulbud ta. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya Jensen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam si ka? Pudno ti bagbagang. Iyawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam. Apay nga road nga active ti social media account na? Kuha nga min, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason kalaang. Pudno ti bagbagang, madam. Mingmingan nyo nga min anaimbag tilatawal nga insen ko kada kayo, Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na nga Agduado ang arod kanyak. Anya? Diyan mo, noon niya taramidan tayo ta. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayan dananang kentatang. Saan nakading amoy jay? Saan pa'y? No kasta nga rod. Agawid tayo ti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin ken kuha nang iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan tangarudon ti agimpake, taagawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaad tatang. Nawa, anya tinaknakan nyo adwa? Awan madkit di tatang. Kila at mata na panunot yun tag na dito'y balay. Kit di yumot kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito'y ti pagnaadan mi tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, Kisha. Anyat kayat yung asawan tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat itimbakakin ka. Ay saan apod no ti bagbagayo tatang. Awan at traso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kla at apanagawid yu iti nobyaw. Nanang, nasurok ang makalawas min ditoy. Aging ga itakit agdwa-dwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang.
Anya kumatiam mo ni tatang ngay. Amangan mo, nupod no ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at aramiden minukwa. Awan parikot mi nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige nanang, paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patag nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun kisya maray. Manuabulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaedan da marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngem sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag... Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua ije syudad. Iso akela at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnang ikaw maray. Awan pa'y ita maray. Ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. Ada impos ni Madam Army, Kisha. Ay nawaw, anyang itimpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kan Anya, Madanagan akon, tanagpos mo ni ti Facebook. Ado pa yung tinang-share. Amangan no adamang idanong kadagiti dadakkel mo. Kan amangan no ag-viral tamatan. anyang iti aramiden ta ita. Diyak mo. Oras siya kat madanagan ak matan ni ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga ta, numangisen ka iti lamay kan kuana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kinkuanang hay. No saan na pa'y lang nga i-delete ti post na. Awanin ag-viral tan talaga. Mabalinti ag saludsod, nana. Asino ka nakaw? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito iti ladawan na, nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo? Anya ti masapul mo iti dayta a babae. Ada utang na kanyak, nana. Anya? Tijak pa'y kayat, nang isentinobyo na iti ladawan na, tapimusay kanukat nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. Nukas ta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuro yu kanyak no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itar-aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magayam apudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Tijak pa'y kayat kat ilimlim mga anak. Da kayo lang haruden ti adda atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, at da kalukwan inaramin jo adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanin ang maulit, tatang? Awanin Katawaan da tayong dagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan gamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. No awan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang ija syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayaw ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod maray. Nuapay nga main taimbagada na tayo ni Kisha. Uray saan mag... Awang kano pagbayad da iti inutang da, dayjay laang tinapanunot da pamuspusan, tapno saan da masingir maray. Ay, nawaw.
Apay ngamin nga umutang da, no di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalaka nga raw. Awanan na, isudan ti katkatawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asino mo't amaray. Nakababain nga tatikas jay ngay naramid da. Saan damutin nga upeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kan leyo ijay syudad, nanang. Ay nawaw, apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Wan ata nakababain nga rod, nanang. Naa, Nag-viral ti kalukuan mi. Nakababain kadag iti kalugaran tayo. saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitoy. Anya? No anya timang mangagyaw, ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no adati maibagbagakang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaed ditoy, nanang. Apay, kayat yumanon ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no adati maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumarunaw kat saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa karpyo lakay. Ada na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Ada ka no tinapatiga pagsaritaan da iti gayem na. ay una yan, tila papananda di babae. Bino, apya kasta ti panagsasao, Maria bakay. Kay bagbagak lang akum kumpurmay ti papananda. Katuri si kaman. Dahil ta makikakarobat ang bumarabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay babae, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara. Aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga aramidan di tao kang kakag. At dayay bagak, dinilaw ko lang Dahil tangarod ka. Dildilawam. Katawan mo dakas nga aramidan di tao kang ka. Anya nga itima ko nam, friend. Kayat mo ka di mat? Kayat ko, friend. Isupay mat ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpay so, friend. Saan ang mabalin no agludak latan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo. Kasaritak nga rod nila kay ko, taagpakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manen, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, taagpakabit kami adagos na umanugot lakit di Wen, friend, ipalawag mo ana imbagkan kwa na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yo. Anya tinapatay nga ibagambiyang kabagay. No okay laang kan ka,
Agpakabit tayo kumamit iti wifi, Sander, lakay. An-anwam ti wifi. Ada ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't kukumamot nga ipadas. Amangan mo't na scam na ita bakit? Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati amom nga agent, mabalin na kasarita tayo. Adda lakay, adda amok. Kasaritam to nga ron.Ag-inquire ka. Tapno ammo tayo, numano ti bayadan tayo iti binulan. Wen lakay, agyaman naklaunay ata imanugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakit? Saan mo ta mabalin alapdak ti planong? Tinapatag kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay, nagasatak takas kang katinaasawa. Asinaw timawag ken ka, Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang, umayda kano ita. Mangikabit iti wifi ko na. Wen nanang, agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Isupay day tabay bayadan ti anak ko. Mausar tayo mula ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan amasapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya ngay nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumayda kanumatan. Mala, si Kanti makaamo amakisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno abuya kaya. Ano ti aramida bakit? Ay nawaw, agsaludsod ka pa'y laang, kit-kit-kitaam lang arudan. Yan niya. Der aramida ka, kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit na biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buya at aramidam. Ay kagagangay na, awan mo't daddo mga aramidak. No kaya't mau agtugaw ka mo, tagbuya takiday. Napig sa ti signal ti wifi lakay. Ano ti buyan tangay? Kumpurmi ka, ano anya ti kayat mo? Aday ta, agpili ka tagbuya ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga aramidak. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Aywan kaya. Ipalagip mo to kini Sander ti umada ni Adjudit ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, Sander lakay? Wan bakit? Nakita kita eh. Apay ka di? Judith maggaya man no Martes. Ay katbayadan yun bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pa lang ti kwarta ngayong paduling ko ken ka. Wen angarod lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aribo. Bayadam nga rodan. Tapno saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ak. Wano saan, kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa'y iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakin ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo't laang numaurnong. Tamangan numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay Sander anak ka. Wan nanang, nakita kong. At dansa mo nalipata manakaw. Ay nawa, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay weng, at dakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo tabisay. Awan aw-awirak nga ubeng. Ni bakit ko ti kasari tayo nanang, at dati kwartakin ko ana. Okay nga raw. Sige nanang, agrubuhatak mo't langin. Nasapakan sa mo tanak ka. Masapa ti trabaho mita. Da kayo mo't ti makisarita iti manugang yo. Adda ka di aramida, Bianca nakaw. Saan anak kalaktiri daw, nanang? Sumruk kailaan. Anya ti masapul yaw. Adda ka numot kan ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isuta kwarta iti lamisaan, nanang. Apay ka day. Alaekon, ta siya kon ti makaam nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka din, nanang. Wen, siya kon ti makaam mo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanyak, tawan aw-awira. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan, nanang.
Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak kaw, mala, alaak nga rudang. Kitaam ka di daytoy, bakit? Ay nawaw, anya day tayo alakay. Kitaam, ano niya? Ha? Ay nawaw, disconnection notice samag. Disconnection notice nga paisaw. Na, apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka di ti kurente tayo, wanaw? Na, apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka di ti kwarta nga inted ti manugang ta? Wanaw? Kano namitlo nga inted ni Biyang ka ti kwarta pagbayad tayo? Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awanan na. Maputdan tayo laki di ti kurente, nukas ta lang. Namin ano-anang tid kay ti kwarta ken nanang, bakit? Namintalaw lakay. Nakitam ka di ti bil ti kurente tayo? Saan lakay? Ninanang mati mangiduldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga rod nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw, awan amok di talakay. Basta inted ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni nanang. Ibirbiro kong naman ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo lakay. Amangan no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga inted ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni nanang, awan mo dito'y balay. Jak amo Urayem latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa sandara nakaw. Anya, Kastoy nga may nanakaw. siguraduan nyo lang a valid reason ti bagayo kanya. Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga rodin ita? Naurnong ti bayadan tayo nanang. Ay, jakam mo anak kaw. Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakan ka anak kaw. Kasano nga rodin? Putdan da tayo ni ti kurinti tayo. No, adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay lakid di mangamina na ya. Di yu pa'y ngarod iba no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo, Maribiyang ka. Dandan ni maputdan kami iti kuryente mare. Anya? Day tatipudno. Ay nawaw, kasano ana pasamak ti kasta. Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. At damat inted mi apagbayad na mare. Ngam di mi amo no nangusaran na iti kwarta. Di namat nga rod kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijay mat nga ipadpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod. Imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayan ti makagapo. No apay asaan na binayadan ti kuryente me. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak kaw. Parcel ka no madgayam tinangibayadan nyo iti bayad ko mati kurinti tayo. Ay ikwa anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak kaw. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, nanang. Ay, pasensya kayon Nailawan ngamin anak ko orderak. Hapay nga minakumkumpurmi ti order nyo No awan ti pagbayad yung, di kay agur order nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan. Bakit? Sikat ipangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen. Ta isendalat ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo niya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Wait, imbayad na agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo italtalag kinkwana dito a kwarta Won lakay. Syaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kin nanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Datayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay, nawaw.
Mangmangan ka? Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumutin amangan ano mabiseng. Ay nawaw, saan ara saya at ikas tagalad ti katugangan Kagurak launay day ta babae. Apay mat, Una, tasaan mutin nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. anya kumati nam na maam, adang arod ni bakit na. Ay, oray pay. Di mo ibaga pag imunam ti manugang ta, ha? Sipod nagnaeday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmot iti bayad ti kuryente, di mo nam namaan nga italagda pa ti kwarta ken ka, kalpasan ti narabil mo. Sikat ti nagbidot, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran samatan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Wen ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mapay nga. Jak amo kin ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya ayat isan ang maawatan ni nanang. Kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga tano lumasin tay laangan lakay. Iso nga rod nga inpa-renovate ko ti balay, tapno adda pag nagdan tayo, bakit? Jak kayat ti makiap-apa lakay. Kanjak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno guraan da ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay. Nga madamot gastos ko dito Siyak pa'y tinang ipa-renovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo Nanang, agsarita tayo man pa'y. Ay, busy akita sander. Napatag ti bagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawak. Ay nawaw. Asino tinangibagakan ka? Awan mo't kid Isulaan ngamin ti madlaw ko. Ay kwa. Ay saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo. Apay nga rod akas ti trato yu ken biyang ka nga asawa. Ay kwa anak At ko. dati makagapo. No apay asaan akong agtalag kada kayo. No kwarta ti saritaan nanang. Mabuti nga no sa bali manen ti pangigas-gastusan nyo iti kwarta. Anya. No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti daytoy abalay. Ay inay. Saan kumamutakas taa anak ko? No kasta nga ron. Tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti pabasulan nyo? Biangka, ayan ti apok nga inakaw. Nakaturugan nanang. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Tapno makainanaka mo't. Wen nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa'y. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakit din tagigidan tayaw. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming pati katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napauli mo ka mo nakaw. Awan nanang. Adala na lagip ko. Uwan kayo, tagmerinda tayo. Umayon, lakay! Amom lakay. Inayaban nak ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron. Mayat manen tilinangan nyo kininanang. Wen lakay. Nasayaat mo't nga rod ano kasta. Anya ti imbagam ken kwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis ti trato na ken ka. Anya? Saan nalakit di akayat apumanaw tayo? Iso akasta. Bumawbawi mo't ken ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita? Nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo't? Bulahan nakpailahan. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da. Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo. Iso ti bagbaga, bakit? Sapay la kumata agtalinaad tinasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-ammok ti inak. Ay nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no ammo tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Taday ta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagawid mo gaya man day di amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti konam, Jovelyn, bakit? Nagawid ni Mara akasinsin ko, ngam awampay naramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrod ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amamok nga OFW kat isula ang tikas jay Rafael. Anya kung maitakin ka. Sana mabalin ada kayo tag desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartana. Saan ang mabindisyon ng tikas jay aklas iti tao lakay? Ay nawaw, Diyos ka aya, tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyon ng dagiti tao nga imot? Abay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, itala ang day talakay. Dumteng to ti aldaw day di amara. Jak amukin ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mau si ka Jubiline. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawid ng awampay naramanak. Anya, Uray biskwit la kumano iso. Awampay. nagtip-tipid siguro ah. Tida magkuide ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo nga adot kwarta na. Ay basta. Saan nga min ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga may ti rumrumwari tingiwat mau. Huston nana. Jak kayat ama kangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsin. Ah? Si kakit dimot kasinsin Jovelyn. Kaano ngay nga ilibre na kasinsin? Sipod na gawid ka kaawampay naramanak. Ha? Ilibre nakmat Tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsin. Ibagbaga kon. Saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Ah? Sige. Ilibre ka, tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes. Ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrobwata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa imot na migat, bakit? Saanan akasapulan, lakay. Ang mga numabisinan kay Jay, sigurado apila man nun. Saanan ta ilibre nak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Asino akasinsin mo? Asino kumapay ngay, ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga ado ti kwartana dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikasta. Orayam ti itid san kat asikat agdaw-dawat kalakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababain, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto ak launay ti restaurant anang ipanam kanya kasinsin Mara. Nasaya at matno kasta kasinsin Jovelyn. Nanginan samat ti makan ditoy. Sakto lang. O, at ti menuda. Agpili ka no anya ti kayat mo akanan.
Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amo ko, no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam no maka-order tamatan. Daytoy latan kasinsin. Kan daytoy pay. Daytoy pay gayam. Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kayat ko aramanan amin ngam day tatallo pay laang. Intun sumarunon ton ti dadduma. Di mon samot ka ba ilan nga ibusan ti order mo kasinsin. Wen nga rod kasinsin. Nabsuga matan. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot da. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot? Di mo kayat nga iyawid dayta kasinsin. Saanan kasinsin? Awan mo laang mga iyay balay. No di mo kayat siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo dayta. Take out na pay laang namin. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman kumutan nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin? Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatangaruden ati mangi take out. Si katimang yawid, tano siya, sa anak ang mahilig iti take out kasinsin. At daing take out ko ama kantatang. Ha? Nang restaurant kami kun kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ana ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak ka. Sayang mate, no ibasura da lang dyan. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ana ibos. Inyawid kumutan tatang. Impatik out mo kumamit kinkwana. Sayang mate. Imbagak mo't kun kwa na. Ngam di na mo ngarod kaya tatang. Anya? Saan ka no ang mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan ak unay iti binayadak. In take out kulatan. Tinapateg kitsan anarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para matan iti aso at tarakan nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga XOFW lakay. Apay, mate? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in take out na tinabati ang makan lakay. Ay, nawaw. Day talagang gayam kat. Intun sumaruno, saan ako na sumurot kang kuana lakay. Nakababain ti kasdi nga aramid na. Ay, nawaw. Anya tinakababa ino in take out na timakan anabati yo. Kat binayadan na mo't day jay bakit? Hay na, inraman na nga in take out dagiti tultulang lakay. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain na klaunay. Tas ikapay laang nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibri ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wen nana, in libre dak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngam kas jay mati inaramid na. Ay nawaw. Anya ti inaramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti padami a customer ta in take out nakit din tinabati ang makan. Agraman to lang nana. Day talaan. Wen, Ay na, awan mo't makita kadakas iti inaramid na. nakababain nga raw ta in take out na paylaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababain ti mangi take out? Nang runa no binayadam mo. Lumabasak pa'y, Uncle Orley. Dumagas ka ba atag kapita ka na kan? Ay na wow, saanan Uncle? Umay kakidin. At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti panagkapina. Saanan Uncle? Ada nga lakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, inton maminsan tulaangan. Wen Uncle, umayak to makikapinukwa. Agpatuloy akon. Agan-agad ka kanakan. Asino jay kinasarita yu itay, tatang? Di kasinsin mo Joveline anak ka. Apay ni kasinsin Jovelyn. Anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na, tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo, tatang.
Ang mga mitnod na tinaysawang mo, adi na nagustuhan. Awan mo ti amok, tatang. Sigurado ka? Wan, tatang. Agan nadak mo't. Sa anak akas kadagiti daddo madita, nga oray na sakit kat isawang dalat ta. Nasaya at might no kasta. Kung naglakid din na di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. So adi na kaya't ti makikapit. Asino di kinasaritam, Rafael Lakay? Ni Tata Romeo matdayjay, Anya ti imay na imbaga? agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay nawaw, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan bakit? Talo adadakkel ababoy ka no ti partyenda. Ay nawaw, nagadun Lakay. Iso mapanta, tapno makaraman tamot ah. Libre gid-digan. Wan Alakay, mapantaadwa. Ay nawaw, apay nga imbasuram tinabati a karne kasinsin Jovelyn. Adda ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin. At damat supot ko dito eh. Ah, jak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibas-basura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaak, tasikat imang iyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga XOFW. Mahilig iti take out. Kaslag bibisin mo. Adda ka di bagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo, taalaak ti imbasurak akarni no kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wun ata sayang mo't nga agpaiso no maibasura laang kasinsin. At iti karni nga nyawid ko bakay. Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan Lakay. Ay nawa, ang mga no inbasura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga rod ti kayat mo nga aramidak? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain Lakay. Isuanapan ka ijay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak kang ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No asino pa'y ti awanan, iso pa'y ti agin babak nang. Nakababain launay ti arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasa pa idi nagpapaskenda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Nay, anya ti kayat mo asawan. Sumurot-surot to ngamin ni Mara akasinsin ko. Tanya nga iti parikot ijay. Nakababain ata imbulsa na ti karni nga in take out na. Ay nawaw. Uray siyak magtaday nyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko amaramid ti kasta na nasabit. Anya, Nakababain launay kadagiti tattao a makakitkita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Ti dida mo kat mahilig dayjay iti take out. day nga ugalim tinakababaeng Jubiline. Ay nawaw ka. Anya tigata nga Mara. Sa anak agumatang na nasabet. Anya ngay nga raw. At dala kayat ko asaludsuden kada kayo nana. Anya ngay day tanakaw. At da ka di inyawid yu akarne, idi nagpapaskanda tatarom yun, nana. Ay wan, adda Adda in take out ko, tadyak mo't na baulan nga ibusan. Saan mo't adakas ti kasyay, saan ka di nana? Saan tayo mo't atinakaw, day jay? Kasanumot nga min nana, nagaduti sa uti kasinsin ko. Ni Jubilin ka di manan. Wana na, imbasura na ti karne asaan na naibos. Idiin nalak, istoryaan nakit din iti sabali a tao. Ay, talaga mo dayjay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramidon na. Nasayaat mo ta nakaringkan bakit? Apay ka di Lakay. Ada bisitam, Ay nawaw, asino ti bisitak? ni kasinsin mo Mara. Ada ka no tinapatag nga ibaganageng ka. Anya ka numanan? Mapan kay ti salas at agsarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo. Wan ata kasinsin mo matday jay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastrakam dito'y balay.
Adda siguro ti basol mo kenkwana, iso akas lang madanagan kalaunay. Ibagam iti day ta amara, ama ditiriknak. Rumor ka kit din. At dalaan ka no tinapatag nga ibaganakin ka. Sikam gayam ti bisita kasinsen, Siya nga rod kasinsin. anya ti gagaram. Imayak ta napatagtibagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsin. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw, saan mo't kasinsin? Ay nadi kan agulbud. Istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Ah, dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsin? Apay nga rod ang nadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal istoryaan na. Nay, saan mo't kasinsin? Ay nakasinsin di kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ah, ay kwa. Saanan akasapulan kasinsin? Siyak ti ayan ti bidot kasinsin. Pasensyakan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman, taligal mo ter aramidan mi. No sika, kat di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam? Uwan kasinsin. Agpapadatay lang arudan ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun ay ati kasta, agbalbaliw ka man kasinsin. Ay, nawaw! Di mo sayangan ti makan numabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno ad-adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.